Rĩrĩa President William Ruto ire ũtongoria thutha wa gĩthurano kĩnene kĩhĩtũku nĩ agarũrire mĩtaratara ĩigana ũna ĩrĩa yakinyanĩirio thirikari-inĩ ya Uhuru Kenyatta. Ũmwe wa marĩa Ruto agarũrire arĩ mũbango wa kazi mtaani. Nĩ itua honge imwe ithiĩte na mbere gwĩkĩrĩra nganja anyiti itemi makĩũria thirikari ĩcokie mũbango ũyũ ũrĩa kũringana nao wagunaga magana ma mbeũ njĩthĩ. Zilikuwa ni kazi ya mtaani, ilikuwa inaangaziwa mambo ya peace sana, lakini wakati serikali ilikuja mpya hiyo kazi ni kama iliisha. Pia Calvin Muga kuma gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia mũingĩ augĩte Ayuthi aingĩ nĩ mathiĩte na mbere kũhatĩrĩrĩka mũno makĩria kumana na kwambatĩra gwa thogora wa indo ta irio. Tumekuwa na mazungumzo, tumesikia watu wengi sana wakisema ya kwamba ile kazi mtaani vijana walikuwa wanafanya ni muhimu sana, ya kwamba hiyo kazi mtaani ifanye nini, ipate kurudi, kwa sababu wakati ambapo kazi mtaani ilikuwa inaendelea unapata kwamba kuna vijana wengi sana ambao walikuwa busy, haungeweza kuwapata kwa crime. Na kumana na wagi wa mawĩra aingĩ a mbeũ njĩthĩ mwena wa Naivasha nĩ mahugukire ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, thirikari na iganda itiganĩte ikĩũrio ithondekere mbeũ njĩthĩ mĩeke ya mawĩra. Jaribu tuone, tumeketi chini na hao tuone vile tutaweza kuharmonize vijana hao wapate livelihood, na pia na wale ambao wanafanya fishing kwa large scale pia na hao. Ranks zimekuwa mingi na tunaamini kwa sababu vijana wengi wako idle, hawana la kufanya, so Mungu wengi wana decide wakunywe, hata kama ni pombe wakunywe hizo dawa. Vijana wengi sana ambao wanatumia drugs and substance abuse, na wakati ambapo vijana wanatumia hizi, mara nyingi sana unapata ya kwamba hawa vijana mara nyingi sana wanaingia kwa mambo ya insecurity. Thutha wa mũtongoria wa bũrũri gũbunja mũbango wa kazi mtaani nĩanĩrĩire kũgarũra mũbango ũyũ ũtuĩke tabarĩra ya ũhandi wa mĩtĩ, rĩu atongoria kaunti-inĩ ya Nakuru makĩmũhinyĩrĩria akuruhanie andũ ethĩ tabarĩra-inĩ ĩno. So wakati kazi mtaani ilikuja, most of the youth wengi walikuwa very busy, so hawakuwa wanajiengage na madawa ya kũrebia. Watu wengi walikuwa wanajua every morning niko na mahali kwa kuamkia. Kama ni chances wacha zipeangwe watu wa community, because hata constitution inasema 30% inafaa kuenda kwa watu ambao wako kwa hiyo community. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Mubi Wachege.